उडा समाज न्यबोया ठोख उडा स नेनेगु लोमन कति मते हरेक बुधबार सुतोशिया चेटटे इलनसे गुटटे इटक जी बिगिन टुलाधर नाप ज्याजो उडा स रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज जक जोजोलोपा समुदाय नीति संचार रेडियो उपत्यका चेना सफटिको मेघार निनाचुना डिपी सकला निनामी भाजु मेजु पिन्ता दुनुगला निसे लस्को सेना चुना ज्याजो ख उडास जिख छिकपनि ज्याजु न्याकामी बिगिन टुलाथर रुख रेडियो उपत्यका चेना सफटिको मेघार ज्या तरंग ज्याजो उडास हरेक बुधबार सुटसिया चटटे इलनि छे गुटटे इ तकछि बिगिन टुलाथर लिसे छिकपनि निना वेचना दिगु ज्याजो खट ज्याजो रेडियो उपत्यका चेना सफटिको मेघार ज्या परिकल्पना उडा समाज न्यपय कठ ठौ छिसन चिकनि गने निसव नि नेगु ज्याजो जुना चिकनि गने वेचना उजरा ज्याजो छ निरन्तर रूपमा टुकु ज्याजो न्याका चनौ दु ज्याजो ठौ छिसन निसव नि नेगु पो ठेंकी त छि टालागु दु ठिकै सुरे धैगु चिकनि सकल निनामी भाजु मिजु पि ख चिकनि साथ सल्लाह सुझाव हौसला दुने छटो ज्याजो निरन्तर रूपमा उडा समाज ख्वापौको ठौ छिसन टुकु ज्याजो न्याका चनौ उजरा ज्याजो उडा स ठासा र सिउहे जुल छिस डाटेको चर्चा परिचर्चा याको उडा त छैन जंगु विभिन्न ज्याख घेपेको उडा व्यक्ति टुपिनीको मसिका बेगु उडा व्यक्ति न पखला पला यासे वेक अप इन समाज बेचु योगदान व वेक अप निको व्यक्तिगत जीवन या ख याबेको आज कया छटुको ज्याजो न्याका चनौ दासु ज्याजनमी न्याबले ठे ज्याजो शुभारम्भ या पक्युने छपु नै पुष्पंगुमे तर जि ठौ चिकपिन्ट रासा छपु भजन न्यापे चुना उगु भजन लोको हुआम उडा व्यक्तित्व मिहालामी सलिल सुन्दर तुलाधर हालजिगु मेख वेकन छगु बुद्ध भजन उखने तिनी सार्वजनिक हैन टुगु ठौ छ वेकै भजन रेडियो उपत्यका चना सफटिको मेख हरजे नापाङ खुशी व उडास ज्याजो पाखे प्रिमियर कठ मे ह्याक तिनको जुल ठो मेना प सम्बन्धी जुया वेकन ठगु नुव खन छटवा छिटे इना दिगु जुल वेकै नुव खले वेकन हालादिगु भजन इने पाखे हुने ज्याजो उडास जेत्सो आठो डक्ले नापाला ठो जिगु गु नुगु भजन उडास मार्फत ह्याक बिया दिल उक्यु लागि सम्पूर्ण उडास टिम लगायत छि बिगिनजी यात एको शुभाद्य छन्चुना आठो भजन गु कठ तयार जुले दाइछु न्यसले छटवाचा आठो चाहिँ जी चाहिँ इभिनिङ वाक कठ चाहिँ बरोबर चाहिँ जन्माले चाहियो नि अले वे सिलसिला चाहिँ अन चाहिँ साँझपति अफवाय भजन जेचुनी अले भजन धल्की जित यौ न जुल मनु चीज न जुल एजुनी एक फेटना चाहिँ इंगेना चुनिउ बानी वे सिलसिला चाहिँ आ ठुगु भजन यो गु शब्द जुल ले जुल उकि चाहिँ जित पचा यो के प्रभावित जुल शब्द तस्के माला तल अले लेन माला
अहिले ठो भजन छपु चाहिँ रिकर्ड या दसाजी दाइजुको इच्छा जो कथा चाहिँ जी अनन्यन कनियानले चाहिँ ठो भजनला नापान्छे तयारै ज्याचौँ जुल अहिले ठो भजन चाहिँ झी जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठ जु चोइटै दिजुल शब्द अहिले ठुकी चाहिँ मान कृष्ण वावा डाइन चाहिँ लसहना तै जिजुल तै चाहिँ सिधा त अहिले जी मान कृष्ण डाइनाप चाहिँ स्वाफुटया थो भजन छपुरी गडिया दसाजी र अन्नाप चाहिँ थे सल ब्याकअपले अन ज्यो टका चाहिँ अनुमति बियादिल वे हिसाबमा चाहिँ तयार छु जुलका ठो भजन आठो भजन चाहिँ अरेन्ज चाहिँ अञ्जन श्रेष्ठ जु चाहिँ यान दियो जुल आठो छि नापा नापै भजन सेन्टर ठुकी अरेन्ज पच्चा मु कठ जुडु थो भजन याना चाहिँ आठकी मचा मगाओ गएको थिए ख ठुकी चाहिँ छिक्मिउ पाके चाहिँ मालाउ सल्लाह सुझाव कि त बिहा हपा यदि हेर्न पलसा यहाँ चोला सुबास खाती मकुथी बिम्बु मुकुथी खाती मकुथी बिम्बु मुकुथी पक्षी थकी जगचागु संगु निखारे भगवान बुद्ध संगु निखारे भगवान बुद्ध गेजक करुणा जागो गेजक करुणा जागो गेजक करुणा जागो गेजक करुणा जागो खाती मुकुथी बिम्बु मुकुथी दुख व सुखया जाले तकिन ख्वेनीले गबले मागु दुख व सुखया जाले तकिन ख्वेनीले गबले मागु याबले सुथातो यामुनी भालम याबले सुथाती यामुनी भालम पूर्व कुलाबु बाबु वनिखा संगु गजागु वनिखा संगु गजागु वनिखा संगु गजागु खाती मुकुथी बिम्बु मुकुथी कचिंगा धूथे पीका सिरी सिरी फसधा न्यागु क्लेश कचिंगा धूथे पीका सिरी सिरी फसधा न्यागु सुसु है जिगु मनया खापा सोसो है जिगु मनया खापा तीजा कटीजा कजागु ओनिखा संगु गजागु ओनिखा संगु एकैको सुभाय देछन् चुनाजी सरल सुन्दर लाधर जोड वेका चमुठ यामा व्यक्ति रुम म्यालमे कठ न्याउने वोम खसा किरहु इले वेका बेबे ज्याजित ताला कटिको जुल वेकन विभिन्न कठाया मे सिरिज चेना जिगो न्याने वेकन न्यवे चौडु संगीत हमी कठा वेक न्याउन चना दिमो व्यक्ति न ढंगस वेकन हालादिको छगु भजन उडास मार्फत प्रिमियर न पियानको जुल जसले ज्याजिनमी आरसे ज्याजो न्याकी पाखे हुने ज्याजुले ठौजिस सहकर्मी पासा लोचन तारा पाखे छम उडा व्यक्तित्व या मसिका जना वे टेंगु जुल वेक म छम व्यक्तित्व जिगो
gu nya yebe dungdu osu khale yini pakhe une udasa jazo ya dakle napango bo sakharmi lochon tara tuladar pakhe jazo udasa jetuso थौजी छिस ममसिक्से मगामा छम व्यक्तित्व बारे चर्चा या वे कसुले छिस मसिके मानो वे ख मेजु विद्यावती कसा राना काले ख्युंगु इले विदेशे वना नर्स ट्रेनिंग के उम साहसी उडानी ख विद्यावती कसाय जन्म विक्रम सम्मत 1963 स्वर्गीय कवि योगवीर सिंह कसा व शोभा लक्ष्मी कसाय कोख नापामा पुत्री रत्न रूपे जन्म जयदिएको ख एकया केपी सोमन्दुसा किजा छमन्दु समाज सुधारक जागरूक कवि योगवीर सिंह कसाय हौसला विद्यावती भारतीय वना मिडवाइफ या कोर्स का उनीको कोच त सुना न हुँदावा उनी त ठके साहस व आत्मबल नलमाल वहे साहसी व मेहनती अलि संघर्षशील म वेकल विक्रम सम्मत 1985 से 18 महिना या मिडवाइफ कोर्स कोचाका भारतीय इलाहाबाद न्याजाल यी वो अवस्था अनुसार क्रान्तीय व सुधार्य सर्न हिलाउने ठाउँ इले जुसा विदेशे वना बहुन्यु खछु विशेष मको न उकिया समाचार हे चोइ तर मिजन्टे सय आखा बनि मखनीको उगिले विद्यावती कसान छिनादी उपला अवश्य क्रान्तिकारी ख ठुक्टन स्वेबले शिक्षा क्षेत्र मिसा शिक्षा सुरुवात याना समाज हयदिगु वेकय ठुगु सुधार्य पलाय वेकय ल्युल्यु वपि आपलो मिसाटेसन गक्क हपा काउट विक्रम सम्मत 1947 से सिटिन वीर शमशेर पाले स्थापना जो वीर अस्ताले विक्रम सम्मत 1985 तक न बिरामी बिचाए पि नर्स थेपि हे मडुनी अले विद्यावती सहित पेम मिसापि राधा देवी धर्म देवी व विष्णु देवी पि मिसाट मिडवाइफ कोर्स सिरेकाली वे कपि वीरस्थाले जैन दिगु ख नर्सिङ पेशा व स्वास्थ्य सेवा मिसापिनीको सहभागिता इतिहासले ठोहे नापाङ्गु देन ख मट्यो हे मा अबु दिवंगत ज्यादिगुली छेगो अभिभारा फुक्क विद्यावती हो छेले कोचित केपी व किजा पिन्दा मागु कठ हपा बिया वेकल बोलंगा दि वीर अस्ताले जागिर नयान पिनी छेखा पटिकन लोगी पिन्ट वासयना चाहिँ जायन दिल ओ बखते साधारण बिरामित व मचा विकी पि छेहे वासय ओख मचा न छेहे विकी हो अस्पताले वनि चलन मरो तट रंग केसे जग अस्पताले यंगी हो एजुया विद्यावतीया फुर्सत दैवे मरो अस्पताले ड्यूटी सिडल की छे आउट कॉल दै थे ठंगोने हिसाब से आउट कॉल लाई वनमा मचा वीपी चाने न दैजुनी हिने न दैजुनी न्यागु इले सटा वसा विद्यावती पलाली मच्यो उमेर वल से जान पिस चाने प्याउन मटे मम फै रखा ठेचोसा वेकल हे जन्वान्दी चाने म मेस हिनेजको सुना सटा वइदे रखा विक्रम सम्मत 1990 साले टप खया खला डगुसा न्या टगुटु उ इले छेन्डुना आपलो मनु त खाइदे चुल वो इले विद्यावती पिनिगु टीम कसकम परिश्रम याना जाइन दिल ठो इपि वेक अप इन त टढौ ये तालिम इ न जोन गुकी याना वेक अप ठुली सक्षम जुलकी डाक्टर पिन्ट हे सेनफु पिन जुल वेक य लगनशीलता वेक य प्रसिद्धि छन् टच्चा जौन उ इले राज दरबारे श्री 5 महाराज जिराज महेन्द्रया खुम मस्तन विकेको त विद्यावती कसायते सटंक्यु ख दरबार पेम सलडु बगी छोया काकी हैबले विद्यावती कसाय सान्हे छौ राणा काले जर्नल कर्नेल प्रधानमन्त्री सन्तान फुकुसिन विद्यावती यतहे सटवेगु तर विद्यावती पसाप पला लाकु व छोबरी निथासम बराबर ठ्यौ अले विद्यावती कसा रसियन राजदूतावासेन राजदूत पिन्ट मागु सेवन हे नन्दिगुदु विद्यावती यके मिसा गुन्न दुसा मिजा गुन्न उल्हेदु वेक छम बाल विधवा ख तर वेक नन्दिपा इहे पायन मदि ठागु छे व किजा यत क्वाटुगु लजगा जंके त वेक सफल जुल अले केही पिन्ट न मागु कठय विधि व्यवहार हनि त न वेक टालागुदु वेक या मिजा स्वभाव जोगुली बौयट ग्वालिया गु पानी मचानी से हे अठेटु ज्याखे मिजा बि नपन खलाबला याट वेक लिमच्यो अले मिसा स्वभाव ढाबले वेक छिजना उल्हे स
अल मया क सुका छपु हे सिटी मचसे उ कोठम व्यवहार यास अठे लायु सिपिया खलायो खसा पटिच लिलाट के स्वेटर थाना इ बेका चुनी वे क या मानव सेवा यागो वे तढंग ठगो छ सिद्धान्त दो उकियाना वे क देव पुया पाखे वे क ध्यान पचा कमे जगो वे क यो कार्य दक्षता क्षमता जाख अनुसार कार्य कुशलता अनुसार वे क यो पद ग्याजेटेड 3rd क्लास पोजिसन तक ठाउँदो अले भोरका दक्षिण बाहुन चौथा पाखेन विभूषित जोगो विक्रम सम्वत 2010 साले वे क डायबिटिज लोचों कल वयान लिपा वे क आराम हे चुना मडी असा उ बनाय सना चुना दिला तर लिपा जोबले वे क छे आराम का अवस्था वया 2022 साल से राजीनामा बिया छे चुना दिला अठे ई बिनाव वन 2032 साल माघ 17 गते मेपिन्ट सेवा या हे दिवंगत जुया दिला अन्ते था न्यमठसी मगाउ छकुच खजी थन न्यवेटेना नर्सिङ एसोसिएसन अफ नेपाल पाखे पिडंगु हिस्टोरी अफ नर्सिङ इन नेपाल नांगो सफ्टी नेपाल देशे नापान नर्स ट्रेनिङ कयावपि पेम मिसा पिनिंगु ना न्यवेटल गुकी विद्यावती कसा सहित राधा देवी धर्म देवी व विष्णु देवी पिनिउना बालक कियाटगुटु गणकी लिपांगु इलेवया छगु राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका पिडन द हिमालयन नांगो राष्ट्रिय दैनिक सन् 2017 अप्रिल 30 तारिखे पिडंगु उगु पत्रिका समाचार न्यवयट अगुटु मु अम्मटेयट नेपाय नापाम नर्स खोस्ना यट छगु ज्याजोले स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापा लमु अम्मटे थापाम नर्स जुगो खोस्ना यागु खसा विभिन्न प्रमाण सहित वेक यट खोस्ना यानाली स्वास्थ्य मन्त्री वेक यक्का योगेश्वर अमात्यट डसिपौ ललाट लमु अमात्य 1954 स कलकत्ता या मेडिकल कलेज पाखे नर्सिङ डिग्री प्राप्त यागो खसा नेपालले नर्सिङ क्यारियर सन् 1956 स स्वास्थ्य मन्त्रालय या नर्सिङ ट्रेनिङ प्रोजेक्ट सूर्य हो ख आछि स बिचायानु लमु अमात्य नापा नर्सिङ ज्या सूर्य ट्रेवा अथवा विद्यावती कसान सूर्य त 98 ईस्वी सम्बत बयास कचिस तुलना यागो कुटया विद्यावती कसाय जन्म सन् 1906 जुगो खसा लमु अमाटे जन्म 1932 दार्जिलिङ जन्म जुगो ख विद्यावती कसान वीर अस्ताले ठगु नर्सिङ पेशा सूर्यान दिल सन् 1928 अठेटु लमु अमाटे जु ठगु नर्सिङ क्यारियर सूर्यान दिल सन् 1956 स स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत नर्सिङ ट्रेनिङ प्रोजेक्ट पाखे ठुकी केना चौंडु कि विद्यावती कसा उमेरे न ठकले खसा वेकल नेपाल देशे सूर्यान देगु नर्सिङ सेवा न लमु अमाटे सोया यको नापला अल विद्यावती कसा दिवंगत ज्यादिल सन् 1974 स खसा अले लमु अमाटे दिवंगत ज्यादिल सन् 2012 स आठुकी छिसन तुलनात्मक अध्ययन यात यको बबियोगुटु ठठेटु छि आपल राष्ट्र स्तर योगदान याना चना दिपि छि उडा जपि छि पुर्खापि गन राष्ट्र स्तरीय मठ्यसे गन किचले लान चोङ दुलाकी थेगु न ठौन्य स दनवयगु स्वाभाविक जोगुटु अठेटु छिस ठु पाखेन अनुसन्धान रूपी पला न्याकी मामला थेउ छौ न सटे छि ठुलिया थया जि विद्यावती कसा जुया जीवनी थनेको चाके जिएको सुभाइ देचना चुना वे करा ठौ सगु व्यक्तित्व या मसिका झेबेजिल अब सना उम व्यक्तित्व उराटेको निति गौरव विषय न ख वे कना झेबे दिगु व्यक्तित्व न पछ खलाबला व्याकेसनको ठौरन सिकपिङ केन थयो छुक ठया व्यक्तित्व पनि मसिका ट्रेटेगु दु अले मसिका झेबेको मन्डुगु खसा उडा समाज सपोर्ट एडिट इना बेसे जतो सजि आरस बचाको दिपा पछुने दिपा ढुंका ठुगु आया उडा बुख जनामेको जी ज्याजो उडा स जेतो स
ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पताल थगुहे अत्याधुनिक पीसीआर ल्याब कोरोना नमूना परीक्षण यानावया चंगुडो आवया बिरामिया सुविधा नीति छेवना स्वैप संकलन सेवन सूर्यागु जानकारी पियाचना थप जानकारी नीति मोबाइल नम्बर 9801202535 स्वापु तया दिशा नप विदेशी वनी पिन्त पीसीआर टेस्ट मान्यता प्राप्त दुगुना जानकारी पियाचना ग्रान्डी इंटरनेशनल हॉस्पिटल providing best of care with compassion. Admission open for playgroup at Modern Yewa English School, Nararmar, Kathmandu. Phone number 4249350 4249350. माँ भ्याया संरक्षण शिक्षा स्तरीयता ठोए ख जिमीको स्कुल या विशेषता Modern Yewa English School, Nararmar, Kathmandu. Phone number 4249350. A multilingual school dedicated to quality education through mother tongue. Join us. जबदेखि स्कुटर आयो सबले स्कुटर त केटीको लागि हो भन्थे त्यसपछि युनिसेक्स स्कुटर आयो यानी केटा र केटी दुवैको लागि तर आजसम्म कसैले यो स्कुटर फ्यामिलीको लागि हो भनेन तर प्राय हेर्नु भयो भने स्कुटर चलाउने चाहिँ फ्यामिलीको सबै हुन्छन् बुबा आमा दाइ भाइ भाउजू सबै त्यसैले हिरोले ल्याएको छ नेपालकै पहिलो फ्यामिली स्कुटर हिरो डेस्टिनी 125 जसमा छ गजब पावर र i3s प्रविधि बाहिरै तेल हाल्न मिल्ने ठाउँ टेलिस्कोपिक फ्रन्ट सस्पेन्सन जस्ता आकर्षक फिचरहरू तपाईको फ्यामिलीलाई पर्फेक्ट फिट हुने गरी हिरो डेस्टिनी 125 मेरो फ्यामिलीको नयाँ मेम्बर जहाँ गए पनि बाटो जस्तो भए नि छोड्दिन साथ तपाईको जस्तै बाधा आए पनि किनकि म हिरो एक्सपर्ट छु तपाईको जोसु तपाईको हरेक ज्याको म बलियो साथ हुँ सधैँ तपाईको किनकि म हिरो एक्सपर्ट छु अफ-रोड एडभेन्चरमा रमाउनेको पहिलो रोचाइको बाइक जसमा छ 18.4 HP इन्जिन ड्युअल पर्पोज टायर र रियर मोनोसक प्रविधि हिरो एक्सपल्स 200 हामीमा छ हिरो खुसी बसाको डिबाटुङका हानासका छिक्न लस्को सेना छ ज्याजो ख उडास जि ख छिक्न ज्या कमी बिगेन दिल हजुर ठोक रेडियो उपत्यका चेना सफ्टको मेगा हर्जा टारंक ज्याजो उडासले ज्या निकगो पेटे नि दुगुडु निकगो बोढासा ता सेक्न शिवजुल छ उडा बुख हेबे छ उडा बुख दासा त उडा तिसे याना छ विभिन्न ख हेबेको आज कया छ ठुकु बुख हेबे छ ठुकु बुख उडा समाज प्रचार छान्जे अले सुगत नसिन्द्रकार रेडिगो ख राखे पुनादिगो ख साकरे पासा प्रेम हिरा तुलादर पाखे थास ठौवा थास टुगुवा उडा बुख इन पाखे हुने याज उडा स ज्याजु उदात सम्मिलित मिसा साहित्यकार मुना उदात न साहित्य खेले तस्क चन्याना थत समर्पित याना वइ चंगुदो ठुगिया चले उडा नाय जुया चंगु मिसा साहित्यकार मुना संस्था या उलेजा कवियत्री नारायण देवी श्रेष्ठ या मो पहासी मिसा साहित्यकार मुना ज्याजय चले 2078 साल असार 13 गते आइतबार जुम मार्फत भर्चुअल पाखे यागुदो मिसा साहित्यकार मुना संस्था या नाय अंजना टाम्रा कार्य सभापति न्यागु खसा वेकल उपस्थित सक्षित लस्कुस नोचोबिया लस्कुस यागु जान यान्दिगु ख नाप वेकल संस्थाय बारे बच हाकगु खयन जानकारी बिया दिगु ख मिसा साहित्यकार टेगु उत्थान यागु आजु तया नि सोंगु ठुगु संस्थाय नोकु विमल प्रभा वज्राचार्य संस्थाय मसिका कना दिगु ख संस्थाय मु छान्जे बिमला मानन्दर न्याकोगु ठुगु ज्याजोले ठौकने विदेशी चोनाडीम संस्थाय संरक्षक डाक्टर ज्योति प्रभा तुलाधर विशेष पहापी प्राध्यापक प्रेम शान्ति तुलाधर बाखौ चोमी सुवर्ण केसरी चित्रकार मल्ल के सुन्दर आदि पिन्सन ठठौ ख तया दिगु ख उगु ज्याजोले साहित्य या थिथि पछेट कगना ठगु ख कनिगु झोले डाक्टर ज्योति प्रभा तुलाधर जो थागु खकसे नेवा मिसाते सृजनात्मक प्रतिभा तस्कहे बाला कड्डु मिजौ साहित्यकार पिथे हे मिसा साहित्यकार पिन जोलिन जो न्याव निमागु आवश्यक जु तर ओखथ ज्याचंगो अवस्था मर्नी तहि दिगुदु
उगी उक्त जुई मागु आवश्यक जुयाग चंगो आशय न व्यक्त यान दिगु दो वेकल मिसा साहित्यकार पिनिगु गुली उत्कृष्ट चसुत पिडान चोनि मागु ख उक्त जुयाचंगो अवस्था मडुगु खन कना दिगु दो नुव ख कनिगु झोले वक्ता पिन्छ नेपाल भाषा साहित्यिक संस्था त नि सोना लिपा वना हान फ्यासना वंगो आपल दैचंगो ख तक न्यथना दिगु खसा ठुक्टाय अवस्था तक ध्याने तया ठुगु संस्था यत निरन्तरता बिगु ज्या वनि मागु धारणा न पंका दिगु ख नाप चिस संस्था निसुन ढुंगा नु पुस्ता यत हस्तान्तरण याना वनिगु सोच न देका वनि मागु ख पिडंगु ख ठुक्टाय उगु मुना नोपी व पुलापी ठिठी नेपाल भाषा साहित्यकार पिन्छ उत्साहजनक रूप ठठगु रचना न पाठ याना साहित्य गोष्ठीयाट झझ ढाका दिगु ख रचना पाठ यागु चले दिव्य ताम्राकार न रचना पाठ याना दिगु ख ठुगु मुना पाठ यागु रचना मध्ये बाख विदायित कया कवि ध्रुव मधिकर्मीजु समीक्षा याना दिगु ख अथे साहित्य पक्षयट क घना डाक्टर ज्योति प्रभा तुलाधर न समीक्षा याना दिगु दो सोगो तक नियमित उत्साहजनक रूप विचार या त प्रधानता बिया न्यागु उगु ज्याजोले संस्था या नोको दिव्य ताम्राकार ज्याजोले थागु अमूल्य ई बिया ज्याजो प्रति मने स्वा भएका दिपी सक्षित शुभा नोचु बिया शुभा बिया दिगु ख नेपाल भाषा ख या त तब्य या यंकेट साहित्य या तरहंगु महत्व दैचंगु सन्दर्भे मिसा साहित्यकार पिसन थके दुगु प्रतिभा त उजागर याना नेपाल भाषा साहित्य खयत तब्य या मागु वाचाका छपुच साहित्य खया नेवा मिसा जुरजारुन दना साहित्यिक संस्था सोनेगु ज्यायागु दो साहित्यकार मेजो अंजना ताम्राकार जुया नाय सुई मिसा साहित्यकार मुना नाया छगु पुच नि सोने हाले जुगु ख ठुगु संस्था नोकुडे दिव्य ताम्राकार व विमल प्रभा बजाचार्य मु छान्जे बिमला मानन्द डाँभरी भवानी तुलाधर लिउ छान्जे राजेश्वरी उपाध्याय व लिउ डाँभरी रेणु श्रेष्ठ जुपी जुया दिगुडु ठोपुच या तातुना ठवन थ साहित्य विषयले सहलह व्याकेगु मिसा साहित्यकार पिनिगु लेखन क्षमता ठपु यागु मिसा चोमी पिनिगु जक सृजना दुठ्याका सफु पिकागु आदि तैटगुडु ठुक्ट संस्था नाय नोको दाँ भरि तक उडा मिसा पि जुया नेतृत्व कया थत सक्षम याना वइचंगो अवस्था दु एकको सुभाद्य जना चुना बुख भूमि प्रेमीरा तुलाधर अले बुख चोमी सुगत न सिन्द्र कार्य अले उडा समाज प्रचार छान्छे भवानी तुलाधर जुएट वेका पिछा बुख पना व चोया जिते क्वालेन्डिल वेका विसकुछ एकको सुभाद्य छ आर जे बचाको दिपा पाक्ने दिपा ढुका टुगु आया उडा नेतृत्व जना वेको जी जाजो उडा सजे जुसौ ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पताल थगुहे अत्याधुनिक पीसीआर ल्याबे कोरोनाय नमुना परीक्षण यानावया चंगुदो आवया बिरामिया सुविधा नीति छेवना स्वैब संकलन सेवा न सूर्यागु जानकारी बियाचना थप जानकारी नीति मोबाइल नम्बर 98 012 025 35 स्वापु तया दिशा नाप विदेशी वनी पिन्त पीसीआर टेस्ट या मान्यता प्राप्त दुगुना जानकारी बियाचना ग्रान्डी इंटरनेशनल हॉस्पिटल providing best of care with compassion. जहाँ जहाँ गए पानी बाटो जस्तो भए नि छोड्दिन साथ तपाईँको जस्तै बाधा आए पनि किनकि म हिरो एक्सपर्ट छु तपाईँको जोसु तपाईँको हरेक च्याक्रो म बलियो साथ हुँ सधैँ तपाईँको किनकि म हिरो एक्सपर्ट छु अफ-रोड एडभेन्चरमा रमाउनेको पहिलो रोचाइको बाइक जसमा छ 18.4 HP इन्जिन ड्युअल पर्पोज टायर र रियर मोनोसक प्रविधि हिरो एक्सपल्स 200 हामीमा छ हिरो
Admission open for playgroup at Modern Nyewa English School, Nararmal, Kathmandu. Phone number 4249350 4249350. माँ भ्याया संरक्षण शिक्षा स्तरीयता ठोए ख जिमीको स्कुल या विशेषता Modern Nyewa English School, Nararmal, Kathmandu. Phone number 4249350. A multilingual school dedicated to quality education through mother tongue. Join us. खुसी बजाको डिबाटुङका हाना सकासिम लस्को सेना जना ज्याजो ख उडास ठौ उडास ज्याजो जिस निसाव नि निहेको ज्याजो जना सिकपिने युने वइ चुनको जुल ज्याजो जी आ लिपाङो पे थिनि जुग बुटु लिपाङो बोठा सटा सिकपिने सुय जुल जिस हरेक वासा छम उडा व्यक्ति न्यबसे वेक अप समाज पेत्रङ योगदान वेक अप ठगु जीवन काची याना जुङ ज्या खया चर्चा परिचर्चा याको आजुकाया जिस उडा व्यक्ति न्यबेको ले वेक न पखला पर यसे वेक अप निको नुगो खटेगु जिस पोसा याना सुनको जुल ठुए छोले ठौ जिस छम व्यक्ति न्यबे नुजुल वेकै बारे खना माछा वेक ठनया विशाल बजारे लिक्क चोंगु न्यू नेपाल प्रिन्टिङ प्रेसे ठगु व्यावसायिक जीवन न्याका चना दिम व्यक्तित्व विजय मान सिंह तुलाधर नप खलाबला प्याकेज नुको जुल र जे ठौ वेक नप सब फरक विषय वस्तु नप खलाबला प्याकेज नुको जुल ल वेकै मसिकना व्यक्ति जुल वेक सम ठगु रुचि कठ टाई निसे अठेको 2038 साल निसे संगीत क्षेत्र पानन बेबे मजुमा तर सुला चुना दिमा प्रतिभा कठ जे वेकट काइ चुनु जुल वेकला लुज ओ विजय नाया नेपाल भाषा मेद पिटेन दुदो नेपाल भाषा लिसे नेपाली मेटना हाला वेचना दिमा वेक अतलो आधार लिसे ठौकुने विश्व य कहे कहे चंगु कोरोना भाइरस न वेक न टन अछुट मजुगु जुल ठौछ वेक न प वेकया सांकेतिक अले कोरोना लगे जुगु इले वेक न गुक ठ ठैट नेजिला उगु अनुभव लिसे प्रिन्टिङ क्षेत्र गु एक व्यवसाय क खना याना चंगु उगु क्षेत्र या विषय न क खना छ वेक नुग ख चिकपिनिङ हने युबे उठला जास थौ या खला बला विजय मान सिंह तुलाधर न पया नुगु खना यने बाके उनी ज्याजो उडास ज्याजो छ सकला पाछ लस्कु सेना चुना दुगु उडासे ज्याजो या निसाव नि नेगु पोस एकैको सुरक्षा बुदन यको छ ठौ पनि खला मासा ठौ निसे डाक्याडु लकडाउन ब्लु चानावो जोंदु हलिन्यङ गहे कोरोना जुगुनी छि निसे डाक्या चुना चुनी मागु ठुगु इले चाहिँ विजय दाइ दैनिकी चाहिँ गुठो न्याउन जोंदु खला वाला अननिसे आज थो दैनिकीले जो खस सीधा सादा हिसाबमा हुन्छ ख तर त कोरोना यो खन किन हुन पिका हिसाबमा कोरोना हिसाबमा चाहिँ ठो ख्या मुजो ठुगु जिन ख्यानु मुखु तर जुइले चाहिँ नि गेना जुले यो बिचायाम त जुले जी स्वस्थ अवस्था न जी चाहिँ नि सुठे बनि ह्याने बाफ्नो कैचुनो ख गर्गन यान्चुनो दो क्वालज गर्न तुचुनो ख त उली जग याना न मगा जो इम्युन सिस्टम जो पाचन क्रिया बमला ट्या अथवा जुनचो अर्गन छ बमला ट्या न वो न्याको छ बाफ कइ दिस न्याको छ गार्गलियन दिस क्वालिटी छ वो अटैकले वो भू कमजोर को बेटा हाने जो कारण चाहिँ जिज्ञासा जी प्रोस्टेट अपरेसन यानो वैश चैत्र यो पुटी फागु पुनी खनो जी ठ्याक अपरेसन यानो यो प्रोस्टेट अपरेसन यानो होला अबले चाहिँ 3 हप्ता अन रेसने रंगा जी शरीर बल्ला हगा छु ना तर बल्ला हगा छु दुने पिनेको बल्ला दुने जो सिस्टम कमजोर है जी मचारा उले उही घरे जी चाहिँ यसको सिडियो अप्सियाना जी पासपोर्ट को दिनियानो याले अनो चाहिँ हिछि दियोले चाहिँ अनो चाहिँ सरेजो खन्द अनो सरेजोले गेजो लाला सुरी चाहिँ नि सुन तकले सियमरो सरेजो सुनु तक सिमरा अनो लिबक कने खन सोनिय कने खन चाहिँ अन चाहिँ बिस्तारै कपास्या सुरु ढुंगा चाहिँ कटो ख्याप्यो कइ कटो सही सुरु जुल द चाहिँ ठो कोरोना यो भयबुर फुके लक्षण जुगो द चाहिँ अन छाती इन्फेक्सन ल छाती इन्फेक्सन जो भाइरस हुन पठाउन जो पाचन क्रिया बमन्छ जुइ साथ कि तुरन्तै वो पुराना डायरिया जुल डायरिया थयो नसाको कि न्यान्टी डायरिया ज्यान छियो चाहिँ न्याकु लटो न्याकु सुप्ट उले क्वावे झन्डे आजु ठौ उडास ज्याजो नियन्त्रण दिपी निनामी भाजमे जुपिन छौ ज्ञान गुन्या खन दि गएको ठाउँ चाहिँ अनुभव जिउ खने थियो कोरोना जिउले गुमेसी चाहिँ
मनोबल पाउन ढाके गुमेसी चाहिँ छाडी ठाकुरलाई ठुसी कोरोना भटी चाहिँ ज्ञान पुन जुल एकको झिस मसुपी उडाटन झिप नाप बायोको अवस्था झिटा टोटाको चुमुटको अवस्था चाहिँ डाइनन उको ठाए सेकेन्ड भेरिएन्टको कोभिड अनुभव यान देउलो अझै उठ्नु उल्टो ठाकुरको नि छिटो दो अनुभव हो सेके फर्स्ट भेरिएन्ट चाहिँ त सेकेन्ड भेरिएन्ट चाहिँ सिके ज्ञानपुबाट द जुलेल तो जी बिचाया नम्बरको ठप्यास खन जुरिगा वो जी नाचक कनो कठा तो चाहिँ जब द भाइरस हुन पठाएको थियो डाइरिया जो जी चाहिँ 12-15 दिन तक नेमोफो नेट 5-6 मोगा झोल त क्या दुसामा पुगा तर जबरजस्ती नसा फुके डाइरिया पायो पहिले जी करिब नि छौ एक दिन चाहिँ जी 1 किलो घट्या जिया जी 72 केजी मुनो घट्या जिया 62-60 तक पाउ जी उली तक पावे 60 कि अहिले छनु गे तक न जुल्लाला द जो टुटिनो खोयो होला प्लानाले त खौले चाहिँ जी थयो चाहिले का आत्थ शरीर त्यागेनला धेरै तक न उल्टका जोड्दा तर जी आंगन नक्ते बिगना डाटे मनोबल चाहिँ बलके माला ठुकी शरीर जी यहाँको कमजोर दियासा जी छ अब जी चाको मचाको छ विपसना ध्यान छ शिविर यन्ते जोले उल्छौ चाहिँ जिके ज्ञान दर्की शरीर कमजोर जसा जी छुछौ चागा ढ्या यहाँको शरीर कष्ट जोसा वो विपसना याले चाहिँ शरीर दुखै त स्वयं मुक्ति दुखै मुक्ति शरीर जो वो गुद दुखै पनि स्वभाव स्वर गाछौ टेक्निशियन तले स्वभाव जग सोइलेन उकिएको हिलिङ जो खण्ड अहिले जिन तो स्वस्थ यो अवस्था दुलाई जी प्राणायाम छ याना अनवया योगासन याना अहिले मिटो ब्याडमिन्टन जे स्पोर्ट्स योको मिटोले उकिन चाहिँ जी चाहिँ जो अक्सिजन लेभल चाहिँ यो ज्वरो असा चाहिँ 94 पोइन्ट पाउनु चारे जी प्राणायाम धबयन्ती दुले उले पाउनुले जी बचाइ हस्पिटल चाहिँ जिमल तर वेट चाहिँ नि एकदमै घटेजुल शरीरलाई खाद्य खोद्यो के एकदमै सने फै मकट एक भजदनी न्यासन फै भारतकै जे खाटा घटले मासी जो जब 15 दिन डेट हुँदा तिनी अलि बिस्तारै सुगुलो ज्वरो पाउला तो जे छ आंगन ठीक दिसन जबले तक ठो कोरोना यो भाइरस दई ज्वरो दई अबले तक छि यहाँको एन्टिबायोटिक नै दिस यहाँको जे भिटामिन नै दिस थिया मके जब ज्वरो क्वाइ अल जग्गा जो चाहिँ ठो एन्टिबायोटिक थिया थिया चाहिँ बल्ल बिस्तारै जेला अलि सुप साप न आ न आ जो चाहिँ 60 केजी ठाया चाहिँ आ चाहिँ 68 चाहिँ चुवा आले चाहिँ फुक्को फ्रीला जुल त एन ज्ञानी यहाँ बियो आखिरला ठो खेतले छिन नजाने निफाटिला फाइट बचे यता एना हे कोरोना कहु कनाटिला गेना चाहिँ सुल्थे गनु गनु चाहिँ छिटे घण्टाको चाहिँ छिट बोन ताकि चाहिँ कोरोना छिटा सरे जुल कुछ गर्न काहे खग जी दोमे भएको जी प्रोस्टेटिव अपरेसन यारगा 3 हप्ता चुना 3 हप्ता चुनगा जी बल्लाहरुगा चाहिँ जे वे रिन्यू यार जी सीडीओ कार्यालय हुनु अनि निछि बिलगा जी पेपर वर्क जानले अहिले अनि निछि बिउले अन सरेजो खन छारे अन जिरंगा अनि 1 हप्तागा द चाहिँ कोरोना जे सुरजिरंगा अहिले अन लोगा चाहिँ जे वो जियो फेसबुक चाहिँ जे न्यूज न होला त्यो सीडीओ कार्यालय चाहिँ नि पासपोर्ट शाखा फुको बन्द छारगा लेसफुको संक्रमित अन फैला जो ले जी सारकी का ज अन फैला जो रे पक्का जले जी ढंगा 10 सुन फैला जी सारकी जिथन छेगा से जी मिसेसी त सरेजुल जिम क्याची त सरेजुल थयो फास की चाहिए मुख छिसा टोला हावा यो एक जगह कोरोना जुनेस्त हावा जगह झोका न छिटो एकदमै तुरुन्त सरेजुल गट सेकेन्ड गरे एकदमै छेज पिन्डन कोरोना कहु छ छेज पिन्डन लगे जुक्ति छि अनुभव गर्नु वेक अप इन अवस्था गटिछ छिथे ठाकुरकै गटिछ मोजो जो जी चाहिँ अपरेसन नली जो कमजोर जुले द अट्याक जुल जी जो पाखे सरे जो पनि जिमे क्याचिड हो जिम मिसेसी चाहिँ नि इन त जुल जोर चाहिँ व तर इम ने या छुया या चाहिँ नि वो जितठे सिम्पटम म क्या जोर चाहिँ दो भच कट स्याठे जुल मुस भयो तर इम चाहिँ ने न या फुक्या या ने या ता सिक्या हो चाहिँ वो तो कोरोना चाहिँ नि भच सा ट्याक फुका छु एजे तो मन्टिसा ठौने कोरोना कर जुपि कोरोना लय जुपि छे चुना डाक्टर बिना परामर्श चुना सम्पर्क चुना चाहिँ कोरोना लंगट गान रह्यो छुना यो छु अनुभव ख न थय न जेना जी साथ कि जे निमसो डाक्टर कन्सल्ट न फोन टु फोन डाक्टर पेसा तो जोरबा सारकी छिप्या हमटे छे चो बरु जीवन अब सल्लाह का जिम सब वासा दिरला एकदम आगा वेक अप सब बियो अनुसार वासा ने तर वो जोरवा तले मोथ्यो जब जोर कमजोर वेक अप इन सब एकदमै ज्याट वो वासा नया टिमे निमसो में डाक्टर ते जी सल्लाह हैन ब्लड टेस्ट न छक ब्लड टेस्ट ला याउने मला अनली प छे दुने आइसोलेट चुना कोठा 1.5 मिनेट हटे जी प्याम होना कोठा चुना ताकि जीव कारण मेपिट हन सरे मजमा रहा
जी कोठामा कोठा चुनाव हाना फुके सैनिटाइज न यान चुना टॉयलेट जिमा न्याटा चुना थ गनगन यो गर्दा सैनिटाइज यान चुना एना चाहिँ स्वीट सरेकन मोगिया लिपा जिन मसियोले निवस्त सरेन चिरंगा छमस्ते सरेन गयो अब स्वास्थ्य लाभ कामना गजो उडास पाकेने नजुना ठुक ठय स्वास्थ्य लाभ झ्याप्ने चिप्राखेटेमा हना ठ प्याउनेले चाहिँ मास्क सैनिटाइजर युज जना चाहिँ बालक साइड नै इना त्यसै मेगु न छौ खठौ उडास ज्याजुले छौ विशेष खाना बला छिना व्यक्तिको मेगु कारणले न कि चाहिँ टाइम से लगभग 2038 साल में छ सोके हिसाबमा मनको स्वागको हिसाबमा सांगीतिक क्षेत्र ठेट पानवैचना दिउ व्यक्तित्व जुलम सांगीतिक क्षेत्र बारे ठौ उडास ज्याजो मार्फत उडास निनसना दिपि निनमी भाजुमे जुटिन्द विजय मानसिंह तुलाधरे सांगीतिक क्षेत्र बारे कन्मासक मुखन कराती ओछौन भइछ खेतलाई जोजन मचानी छ मिहाल्यो छौ सोख ज ख ठुके जिन ठुके मुन्चुनो मके त जो साइड छौ जन त एकदमै योपटिको छौ हैन मलाई जे त मचानी छ यम चुनौती तर जिउ चाहिँ धाठे सुरुवात चाहिँ जो चाहिँ एसएलसी बी ढंगा चाहिँ 2038 साल पका जुमा 38 साल चाहिँ रेड नेपाल न भोइस टेस्ट हैन अन पास नजुला अनलिपा चाहिँ अलि बिस्तारी जी चाहिँ ठुके जे मे चाहिँ सुरेन चाहिँ नेपाल भाषा जी सुरेन भन्ने सुरेनले जे चोमे ले चिनामे वेका छम गायक न ख से गोविन्द हिमत पाखे जे सुरु मे चाहिँ वेकै पाखे सूर्य न अलि वेकै पाखे सुरु जो बना चाहिँ नि आतंक जे नेपालमा नि होला अलि युट्युब न जे एक फाटपट जे तै दियो अलि फ्रै किसिम चाहिँ जो ध्यान चाहिँ जे खास चाहिँ जो चाहिँ सब सोख जगै थियो लाइले छु चाहिँ नेपाल भाषा सोक ठाउँको ह्यावे ढुका चाहिँ छुनको ठाउँ एल्बम अथवा छुनको ठाउँ चाहिँ मेचा पिकानको आयो न हजुर जे ठो चाहिँ नि करिब 2038 साल ढुका चाहिँ नि जे 3-4 वर्ष चाहिँ थे प्र्याक्टिस यहाँ हो न हालमा चाहिँ छि गोविन्द हिमत आए वेको भाजु चाहिँ नि आछो एल्बम पिका मतलब बियो देख हाले चाहिँ कासका जे छुक साथ चाहिँ जो जग्गा हाली मको जी लुजर गान नाट्यो तर ठिकै चाहिँ छिन्या मेले चाहिँ छि नेपाल भाषा नि हालिले नेपिन सुदुस उकि झिउ एल्बमले दुठाकिनु हुँदा चाहिँ खलना सलबला हैन वो लुजर हाले चाहिँ नि झिगे पे नियम खुम मल्याके छि मिहाले नि पनि छि भाषपिङसँग चाहिँ नि ठुकी संग्रहना चाहिँ जे चाहिँ ठोचो एल्बम पिकना वो ढुङ्का चाहिँ नि अलि हाना लिपा हैन 4-5 वर्ष लिपा हाना अलि गोविन्द हिमते नको खलना चाहिँ नि आज बेरै छौ थै जग्गा छौ तया चाहिँ उल्मिसिमी हाल्नु ल छब चाहिँ थै एल्बम छ पिकानु गाले नाय विजय तया चाहिँ छौ लिबा चाहिँ पिकानु चाहिँ ठु सांगीतिक क्षेत्र चाहिँ बालाउ अवस्था ख ठाउँले चाहिँ सांगीतिक क्षेत्र सोयो खसन एकदमै तब्यान हुन चाहन्छु सांगीतिक क्षेत्र ठाउँमा मसिकिको ठाउँको व्यक्तित्व विकास याको खेन सांगीतिक क्षेत्र अझ बालाको क्षेत्र जिफु भ तर से चित्र चाहिँ छको सोकिया रुपले चाहिँ काइदिले कारण छ यो व्यवसायिक रूपमा बालाको न्याकीमा फु कारण छ अच्छा उस समयले ढाटे ढाका छ उस समयले निहाल्यो धैर्य खासै जीच को रेड नेपालले उना छ निहाउन डेट क्याशीको ठाको टाइममा रेड नेपालले पैसा नै एमाउने उले न हजुर भोइस याना भोइस पास याना चाहिँ डेट क्याशीको ठाका 6 मे हाल त डेट क्या त 3-4 महिना मल्याको पीमा आदा अहिले उके चाहिँ पारिश्रमिक गेर यहाँ 6 मे हालला चाहिँ जियाउले पारिश्रमिक कइदियो वो टाइम में 150 रुपये गएका थियो उले पारिश्रमिक बि मगला अहिले जे चाहिँ झिउ झिथा झिउ देशका ठुकी मिहाला चाहिँ झितो चाहिँ नि थोसै झिसरी चाहिँ नि झिसा म्याफै चाहिँ खनमर्गा त जे चाहिँ गेज गर्ने छुटा साइड एटे हाल चाहिँ हुने हो नि तर जे चाहिँ छुया जे बाबाजी निशाय नबडी जे बायो चाहिँ पाखे चाहिँ ज्या चाहिँ जे प्रिन्टिङ लाइन चाहिँ उनीहरुले निर्णय चाहिँ नि जे ठुके साइड जे अलि ठुके जो ज्या चाहिँ नि मेन चाहिँ जे फोकस प्रिन्टिङ लाइन हो न अहिले त ठुके साइड चाहिँ जे हाली पाके चाहिँ लगेको सांगीतिक क्षेत्र लगाइदियो नेपाल भाषा चाहिँ के हाला कि नेपाली मेना ठुके चाहिँ नि जे सुरुलाई चाहिँ नेपाल भाषा होला नेपाल भाषा मे गा चाहिँ नि बिस्तारै त जो चाहिँ नि अब गो प्रोनाउन्सिएसन नेपाली बालाउने चाहिँ नि जे चाहिँ नेपाली न ट्राई हैन ट्राई नले चाहिँ ठुकेसँग यो टाइपले जे नेपाली मेन हाल्थ्यो वेक अप हजुर छि दिपेन्द्र मान सिंह वेक न गायकार नख रचनाकार नख संगीतकार नख वेक चाहिँ नि यो कोही बालाको बन वेक न ले लिचिन दियो वेक पाखे चाहिँ नेपाली
युपा चाहिँ छुदो नेपालीमा हालेको नेपाल भाषामा हालेको युपा अथवा यो फरक चाहिँ फरकलाई जी खासै प्रश्न छ मता मला नेपालमा हालेले थयमा भयो जुल वालिले मेक्टोए मने आनन्द हो नेपालमा हाले नेपाल हालेले न त जी गेराले गुलिनियावा मे हालेले चाहिँ जी छौ चाहिँ तो चाहिँ छुरायो छौ चिरोगा छौ चाहिँ दारी मला तर नेपाली मे हालेले चाहिँ उही चाहिँ यक्वे तोरको हालिले मुनुटासँग न्योपी चाहिँ यक्वे खण्ड नेपाल क्षेत्र सीमित खण्ड हो मलाई एजा चाहिँ नेपालमा हाले चाहिँ भन्छ अफवा खण्ड हो नि ताइपि श्रोता त यक्वे खण्ड हो अहिले दाइना चाहिँ नेपाल भाषा यो सांगीतिक क्षेत्र ठोक्ने सुयो अवस्था हो नेपाली सांगीतिक अवस्था संगीतिक अवस्था नेपाली चाहिँ दाइनाको ठाउँ खगे सांगीतिक अवस्था आन जिसले ठ्याक्कै ठुकिया लाइन हुन चाहिँ उनी खस भज ठाकुनी तर अया पिन कलाकार त दु हालिकीमा ग्रुपी चाहिँ नि आजको एल्बम जको पिकाना ल ठिसी छुए चोठाय मटा मला त ग्रुपी चाहिँ गपी दुला तो विदेश चाहिँ नि वे कपी त सटा यंगा चाहिँ उखी पाखे याले चाहिँ वे टुनी चाहिँ तो भविष्य चाहिँ जिते नि बाला खना ठु चाहिँ सांगीतिक क्षेत्र जस्तो खलाञ्चुनको ठुकले चाहिँ दाइना ठु चाहिँ व्यवसाय रूपमा याकी फयुक्ति दाइ चाहिँ खलाइना चाहिँ अझन दाइटा आज ठुटो चाहिँ अझ भन्छ बालक याकैंगे अझन सांगीतिक क्षेत्र जे यो योगदान यार चाहिँ दाइटा अथे ब्लेर विचारमा हो योगदान याले इच्छा हो यो कोही हो योगदान यामा छुया जस्तै आठो जी थ हालुला क्षेत्र दे दो मलाई उयो अलावा गलले जी पास भइपि अस्ने जी भजने नबना यानियो सेवा या उयो चाहिँ यो गएन त मलाई भजन पाकिन हावामा ठुके जी थयन आछु जिना भजो चाहिँ थयो दुबटे सिप चाहिँ ठाटा सेना चाहिँ थाना नभए जुन छ ब्यान नदो हार्ट ब्रेकर्स चाहिँ ब्यान पुकिन जे वना यो नेनी हाला थाना यो अहिले चाहिँ छुया फलले चाहिँ सोही चुना गर्दैन आज आयो अवस्था सुरु दाइ उन झन् दाइरने नेपाल प्रिन्टिङ प्रेस हेर्न दाइला न्यू नेपाल प्रिन्टिङ प्रेस का तो लजगलाइन यहाँका छौँ आना गुलिन हानासको चाहिँ छो सांगीतिक क्षेत्र हाना भयो हाना छौ एउटा नेपाल भाषा जी भूमि हाला छौ चाहिँ बेबे जी रह्यो आयो कठा इच्छा आकांक्षा चाहिँ भन्नु आइ उमेर हिसाबमा बच्चा टाइम बिमो बेच्न मलाई नभए चाहिँ सिके इच्छा दुगा छुया गया रे मलाई आ चाहिँ ज्यायो बोझ्न भन्छ जुलले अहिले चाहिँ ठुके चाहिँ जे धाटै राखो छ संगीत चाहिँ बालको टाइमै दिनु पर्छ आ स्वे हाना भन्छ जे ठिक न जोबलला जे ठुके लाइने हाना भन्छ लय जुलले चाहिँ मने चाहिँ तै चुनोदो संगीत तासा त दाइना चाहिँ ठुटे चाहिँ इच्छामा ज यो इच्छा पठा दाइना सिकाइ जुन ल एक सुले दाइना संगीत परिभाषा बिमासे को ठबे छुखट संगीत दाइदा छ लगे संगीतले जी खनुलाई इन्टरनेशनल ल्याङ्ग्वेज जी खनु ठो न्यावे भाषै मेजुमा उयोले चिन त जको भरेन मुर्टेन यसले जस्तै जी छोछो उदाहरण दिए जी अस्ट्रेलिया जी म्याच खन्ना प्लाउनुलाई जी अस्ट्रेलिया चाहिँ नि उना चाहिँ नि थे पार्क है अनि जी भा सिस्टम ट्र्याक त यहाँको तै यहाँ यो न नेपाली यो हिन्दी यो फुक यहाँको तै मलाई अनि यहाँका पार्क है उना चाहिँ जी चाहिँ फुक ट्र्याक टिक हाल पिकनिक ठ्याना नेनी चाहिँ नि फुक नेवा भाषा निशा सूर्यना फुक हाला मलाई अल्ल भयो टाइम सब भाइ मोठोसा फुक मु नवा मु या इन्सा थै जिमे अलि कार्यक्रम छिरेरंगा लिप न्यावले त छुन्यालो गरे थे जिमे थय भ्याटे न्यानो ढाले दासे थयो लेटल कि ओहो भयो बाबा लमी छु देश यो बाला मेरगा लेटल ओहो अलि अन चाहिँ तालकी ओ तो संगीत यो भाषा मर्दै चाहिँ सिधै इन्टरनेशनल ल्याङ्ग्वेज चाहिँ जिथे ट्याग त छुटी म चाहिँ खगी संगीत ध्यासा त छु मनै आन्ने याउ मनै आले ठगु दुख पूजा फुन्की उठाएन ढकाइ गुमिछा संगीत जीवन खरै मेरो परिभाषा छ मेरो परिभाषा अटकी सेले मेरो जी तालियो चाहिँ ठय ख म हाम्रो चाहिँ नि संगीत थयो जिन्दगी चाहिँ नि अथे दुख परेजेमा सुख परेजेमा थुम्मे हल्ला छिसा मेमी हल्ला चाहिँ नि यक्कै आनन्द हो जस्तो चाहिँ मे हल्ला चाहिँ नि दुख जुमा यहाँ जिमा एकदमै वटवटा उक्यो चरे ज्याखै आमे छि त एकदमै थियो चाहिँ नि आनन्दै रहेको थियो कुनै पनि बिजले यो खना खस त्यो प्रिन्टिङ प्रेस प्रिन्टिङ लाइन लय जिङदा यो एकदमै दया मरु भाषा
यसले ठठायौँ टाइममा चाहिँ सङ्गीत अभ्यास याओ सङ्गीत चाहिँ रियाज याओ चाहिँ यी चाहिँ गुलिको बेच्नु छु रियाजहरू के ठप्पै पर्छ जे ठुक्युलाई यी खास छैन जे सुठे बिहा अहिले गर्न चाहिँ साँझ पाखेन जे डेनी टाइम कि दन्यु टाइम दन्यु से जो अपना इवनिंग टाइम में अपॉजी मतलब या ना वो टाइम में चाहिए जो अपना जो वो ट्रैक जाक्यो ना प्रैक्टिस या वो अलग अलग चाहिए सारे गमला थोड़ी देर दो कि ना ये हम चलियो ये चाहिए जो अभ्यास अक्सर चाहिए इवनिंग पाके अपना पाहे दाइ छु मेरो फोन हजार छ बिच बिच न खला हैन प्रिन्टिङ क्षेत्र दाइ लगाइ छु यो नेपाल प्रिन्टिङ पेज गर्न दाइ प्रिन्टिङ क्षेत्र लगाइ छु ठाउँ कुनै चाहिँ अवस्था के छ या कोरोना चाहिँ वो बिजनेस चाहिँ गुठो असर लाग्दो दाइ उपति वो क्षेत्र चाहिँ ठाउँ कुनै कोरोना हरेक क्षेत्र असर लाग्दो उठाइने चाहिँ वो क्षेत्र चाहिँ गुठो असर तो अब प्रभावले जे फुक्क व्यवसाय त प्रभाव जो मलाई अठकी जिम्स चाहिँ तो उनमें से लॉकडाउन जो समय ले थप इंटरला प्रभावित जुआ दे तर जे गुल्न स्टाफ तेरो दो ये भी तो प्रभाव या मजे लगा जिमसन उनता थप इनो पाखे गुल बीमा उनता फुक फुके बिया चाहिँ यम ते दो मलाई वो हिसाब में जे भी सन एकदमै हेल्प यागा ये भी सोच हमेशा नै नस्ती में छिके जाना एकदम यहाँ चाहते तर ठुकी याना चाहिँ जीपी प्रिन्टिङ लाइन गेजे हले जीपी जे एकदम सम्बन्धित छम नप छम जस्तै एयरलाइन्स नप स्कुल नप अरू मेमे व्यवसाय नप फोकस सम्बन्धित जोले वेकअप नो व्यवसाय थप जोले अनवयमा ज्या दुने कमजोर सारकी छिटो ठप सर्वाइ जे ठप ढाठे राख खासे सिके ठप ठप सो प्रिन्टिङ लाइन मलाई नापै पद्धति हो ठोइ पद्धति प्रिन्टिङ न डिजिटल हुमला ए हो थैर पार वो प्रिन्टिङ लाइन ठु लज गर्न गुलिकटो परिमार्जित देना उन माको अवस्था दु नापसा थाइ ज्या ठाकु खकी अप अवस्था तो गेरला कनिउ खस नगो जे बात न पालायाले अबले चाहिँ प्रिन्टिङ गेरले अबले यो चाहिँ लेटर प्रेस थाइले गरला लाटे मयोपटी आखरे मयोपटी आख कंपोजिट राइटिङ हो एना पिकाना थास देका त्यो फ्रेम ढालेना एना प्रिन्टिङ या अवस्था अन सुरु अन थो चेन्ज हो रे चाहिँ ते 25 वर्ष ती दैन गट चेन्जिङ हो अन सुरुजिया चाहिँ अफसेट आएको थियो अफसेट न मख्ने अझ रिको मिसिन हेर्थे चाहिँ लिथो मिसिन थियो आउटी नि मिसिन वर्ग पहिला अन सुरुजि ढंगा वो सिरंगले अफसेट हेउ सुर्या त अफसेट याले नाप नेगेटिभ देखा यामा नेगेटिभ प्लेट एक्सपोजर न एसन मा अलि वो प्रोसेस सिरंगा आवर ढंगा न एडभान्स हो आ नेगेटिभ देखमा डाइरेक्ट कम्प्युटर टु जेसँग चाहिँ प्लेट प्रिन्ट याना प्लेट वो मास्टर प्लेट देखा उकी प्रिन्ट या सुरुजुल आ वो न आनो प्रोसेस भयो भने त वो ढंगा न अझ एडभान्स आ चाहिँ डिजिटल गर्नु डिजिटल जियो प्लेट छुया मगा डाइरेक्ट कम्प्युटर टु जे कलर प्रिन्टर डिजिटल प्रिन्टर हाने द तपाईले कलर से कलर ब्ल्याक एन्ड व्हाइट से ब्ल्याक थाडा याजिला एकदम एडभान्स को थियो चाहिँ सिके डाइरेक्ट तरो सिके छ हिरो निशेका कस्तो के दले ठो लगदै गुगुपी मुन्ट ठो प्रेस लाइन वेन ठो बी जेफु गुपी ठो प्रेस लाइन वे इच्छा डुबी मुन्ट जेफु ठो क्षेत्र वे चाहिँ धेरक महिना ठगु जीवन चाहिँ यापन चाहिँ बालक सहज रूपमा झिकै अवसर टक मोर ठो क्षेत्र चाहिँ प्रिन्टिङ क्षेत्र के ठो क्षेत्र जिसले पहिला फिजिबिलिटी स्टडी एन्ड दिमा मगला ड्वा जगा व यान्चन उइटे यो फाइदा जुबे जिना यारगा वो या गाले कोगायो तो जे आयोपडी थयो फुको फिजिबिलिटी स्टडी याना जिउ पाके छोटो ग्राफ दो जे ठोना को थे जा काफे यो फुको स्टडी याना थयो चाहिँ नो प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना यासा के पाके ज्यादै मखो लैले उना वो यान्चन जिना यास जिरगा कास चाहिँ नि वो मनो चाहिँ यो क्वा जि दुबे जुले खनागा छारे थना नो प्रेस टु खनो गुली प्रेसले जे थना बिक्रीमा रहिन खन्नु हो यो क्वा जस्तै अफसेट मेसिन होला तटौको होला वनो हैचौडोको प्रेसन हैचनेको होला तर हेडगा चाहिँ नि अलि गे ढाले सिको तोबे उयो स्पिड थय स्पिड कि उइटे नि चाहिँ उइटे नेम आउ चाहिँ उइटे गुलाला 30000 इम्प्रेसन 30000 प्रिन्टिङ बिमा यो प्रिन्टिङ या त चाहिँ नि वो मेसिन त चाहिँ नि गाम गाको यो किसिम स्टडीमा सिका हेबिट चाहिँ नि फसेल जुति यो करोडौं लगानी तर ज्याउला चाहिँ नि
5-6 हजार ज्याम गरेको याना करोडौं लगानी 5-6 हजार युटिलिटी इन्कम याना छु फाइदा मरो एना फसे जो यो प्रब्लम हो ठुलै नै वेट छ नि बालको स्टडी याना तयो चाहिँ क्लाइन्ट व्यू मोर फोकस या यासे बदले देस अवश्य न टु प्रिन्टिङ पेसे वेट गुक ठछि सल्लाह सुझाव बेद वो फिजिबिलिटी स्टडी याना ठगु कन्ट्याक्ट गरेको फोकस स्टडी छैन वेमा टाइट है सांगीतिक ठाट मन कसरी निति भजे संगीत वेट चाहिँ छुटी या माथे कले दाइन टाइ टेक्नो 2038 साल चाहिँ संगीत क्षेत्र ठाट पानु एकदम हिसाब हो संगीत क्षेत्र डाइट छुटी या माथे संगीत क्षेत्र डाइट न छे खेतला जे सोहज गरिन जुल तर त ताठे राखो छ एना वेयो सेन दक्ले पहिले छिसा चाहिँ तो संगीत क्षेत्र बालको ताठे राखो छ पहिला चाहिँ छिसा शास्त्रीय संगीत चाहिँ गुरु पी पाखे चाहिँ क्लास कया बालको सेका छटो जे एफएमए ठेठे मी हाली सेन पहिले गुरु पिङे 4-5 वर्ष गुले थयो टाइम दिया छि स्कुल आखा छ बालको क्लास है पास याना संगीत बालको ज्ञान फीका हाली तरिका फीका वास दक्ले जे बाला ता ठुइले चाहिँ राइन गोटे ठो संगीत क्षेत्रपट्टि राइन खलजले उले राइन लुज विजय नामक कथाको एल्बम पिकान्दिन वो एल्बम मिया चाहिँ आर्थिक उपार्जन जो आर्थिक लाभ जो उको ठाउँ राइन छुयानेदेखि अथवा राइन धाटे सोको रुपे जो एल्बम पिका ख बिगन फ्री चाहिँ नि धाटे राखो छ वो टाइममा लुजा चाहिँ नि फुको बिक्रीला जुल तर आर्थिक लाभ चाहिँ छ्याम गुली इन्भेस्टमेन्ट उखा उले जग्गा उठाए जुल सिरल अहिले विजयलीला खासै जे चाहिँ उकी धाटे राखो वन बिक्री जुल तर उकीला वो झिसा आम्दानी उकी के फाइदा दिला छ्याम मखना एजा तो आ जिजको मखो ठौकने चाहिँ आ झिसा गुल्न दिगस पनि हाले दियो गुल्न ठौकने सुनान चाहिँ सीडी एल्बम सुनान पिमगाजी खन्न दिला गुल्न पिके फुके थे छिकुथे यातुने मार्केट हाका युट्युब वना हाला उखे गोर आम्दानी चाहिँ सालचोडो त धाठे एल्बम पिकाना चाहिँ तर नेपालले चाहिँ जिम मखना अवश्य ज्याजोले खलाको मनला दुख खलाला है किन भ्यामला दुख संकेत ठुकुले प्राविधिक पासा बेच्नु कुनी चाहिँ विजयले न सम्बन्धित जुया सांगीतिक ख जुइफो डायोपिया प्रिन्टिङ ख जुइफो सम्बन्धित जुया जिन लो मगो विजय ढामण्डको छे ख उडास ज्याजो मार्फत ढामण्डको छे ख छ लिपाङले खन पुंगडी ओके दक्ले पहिला चाहिँ नि ठो भया व कोरोना पाखे दक्ले पहिला बचाइ छ छोटो हल्का सम्झाइ दिए मते ठो चाहिँ नि सिके ज्ञान पे सोखला एजा कि छौली बचाइ दिएछ अहिले मेउ ख थय छुख ओले चाहिछ वो चाहिँ नि सुयो हाव भावले न्याना चाहिँ नि गर्ने चाहिदि मते थय मन छुबिल मन छुखंकल उकी पनि दक्लै दिएछ जिन मि हाल्छ अर्गा हाल्दि मते जे छ ज्यास एनएम को गर्बिन हावले चाहिदि मते थयो मन छुबालको हेत उकिया चाहिदिछ दक्लै जिजु व्यवस्थाका सांगीतिक क्षेत्र न अझै थो क्षेत्र न यो कोही बाबाला चाहिँ थोकने कलाकार त जिन खन्जनो हो जे किजा भाइ पनि जि नेनोले छिसा जे हाली पुना स्टाइल हान्छ न तर आ विपि मस्ते छ हाली सिके बाबाला के छ हालियो जे किजा भाजपी छ हालीले शिक्षिका बाबा त वे कपिट न यो को थुकी क्षेत्र चाहिँ थावेमा रहि चाहिँ भरोसा kai छ न आज लिपाङ विले थौ जे लिपाङ निसा जे छौ छ पेजना उडा समाज चाहिँ बुधबार पटिका ठगु उडा स ज्याजो रका रेडियो ज्याजो झका चौको ठौ उडा स ज्याजो या निसा नि नेगु पोन ठिगु ठु ज्याजो त छि गुक्न सोइछना उडा समाज ठु पहल ठु पलाय त छि गुक्न सोइ वे कबिस ठु न्याचो पला जि साबेल लेटा ठु या माबडी चिसका ठुबियाना छि उडा तेयो बसिका ठुकी चाहिँ खण्डैपट्टि मलाई फुकेसा चाहिँ गोबिजा सुलाचौ अथवा मसिया चौ चाहिँ ठो उरा समाज यो कोही बालक यहाँ चौ खण्डको एजा ठो चाहिँ ज्याजो चाहिँ झ्याका दिमा चाहिँ यो कोही चाहिँ जो दुनो निशा चाहिँ ठो चाहिँ जे ताक चौ नो छिकिन्ट न ठुके सुगाडको यो कोही दिएको सुबाइ देसना सुना ज्याजोले ठगु मु इ तिम्रो ब्याडल ठगु नुवा खमा तिम्रो पुंगादिल यो कोहीको सुबाइ देसना यो कोहीको सुबाइ बिगन हो त्यो छिकिनु त टिम इतना यो कोहीको सुबाइ देसना तो कार्यक्रम त यो पुरा धन्यवाद जी यक्को सुभा देशना चुना मिहालमे लिसे प्रिन्टिङ क्षेत्र व्यावसायिक रूपमा यहाँ चुना दिमा व्यक्तित्व विजय मानसिंह लाथै जुएट वेका पला न्याब्ले सुतला कल्यामा वेकन ठुक ठाए ठाको जीवन यहाँ उनी फेमन हैकु
काम नन ज्याजो उडास मार्फत हेर्न सुनेको छ वेक सम सुलाचोङको प्रतिभा कथ मेहालमी कथ यहाँ जोंडु वेकन थौ सांगीतिक ख्यात अझ कट्टुक यहनेका वेकै रुचिया त अझ नेपु कथ नेबै देगु आस फलसन कासे थौ ज्याजो स जीव विज्ञान जुल आदर न बायोनिक उज फना जुल बायोनि न्य जित प्राविधिक कथ ग्वालेन्डी म प्राविधिक पासाले थौ या पहा बाजो विजय मान सिंह तुलादर जियत यक्को सुबाद छसे थौ ज्याजो स जीव विज्ञान जुल आदर न बायोनिक उज फना जुल आइट बा सुभा जेमा भा ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालले आफ्नै अत्याधुनिक पीसीआर ल्याबमा नमुना परीक्षण गरिरहेको र हालै बिरामीको सुविधाको लागि घर घरमा पुगेर स्वाब कलेक्सन सेवा सुरु गरेको जानकारी गराउँदछौं। थप जानकारी